Бодрое утро из Финляндии. Рассказываю, о чем мы говорили с Ханной в призме. No sinä aina tykkäsit Pietarista. Рассказывает, как в России, в Петербурге, он первый раз увидел метро. Ханну очень любит Россию, любил очень Советский Союз, часто туда путешествовал. Первый раз туда попал в 17 лет и всегда отзывается о России только хорошо. И 3 часа в призме пролетели незаметно, в приятной беседе. Ensimmäistä kertaa sinä pääset Pietariin, katsomaan Pietaria. Minun tytöt tykkäävät, kun sinä aina sanot semmoista hyvää Pietarista ja Venäjästä. Tytöt tykkää. Olisiko mä ollut 16 tai 17, taisin olla 16 tai 17. Kato, kun me sillä lailla kuuluttiin siihen Suomi-Neuvostoliitto-seuraan. Он входил в какое-то общество Финляндии и Советского Союза, ну, какое-то общество любителей Советского Союза Финляндии. Ja sitten kun me oltiin niin nuori, me kuuluttiin vielä siihen nuoriso-osastoon. Ja sehän meidät pelasti. Ja minun kesämökin niin paljon busseja tuli, koko minun lapsuuden ja nuoruuden, niin paljon busseja, suomalaisia busseja tuli, turisteja. Koska se on Intian maa, sen takia. Silloin nuoruudessa oli tarkka reitti, mitä piti ajaa. Viipurissa pysäyttiin. Ja sitten tietysti, jos oli pissahätä, niin voi pysähtyä sen matkalla. Mutta ennen Viipuria, jo vähän yli kun mentiin rajasta, niin tuli auto linja-auton perään. Milisi seurasi siellä. Sitten oli niitä vartiopojuja, kato siellä tien vieressä, mikä aina ilmoitti, nyt meni tästä. Ja nyt jos oli liian kauan, kesti tää 2 vartion väli, niin heti tuli kato auto. Он может говорить о России бесконечно. Вот как-то раз с ним просидели, вот сейчас 3 часа, а как-то раз 4 часа он мне рассказывал свои воспоминания. Ему очень нравится Россия. Siinä käytiin aina vessassa. Rautatiasema ja ostettiin mitä ostettiin ja tietenkin huikkaa otettiin. Ja... No tietysti, kaikki me otettiin huikkaa. Tässä on Viktor toimii. Toimii tulkkina. Когда проходит какой-то знакомый его, и он мне показывает, о, там прошел тот-то, тот-то. Поговорили про отель, про гостиницу «Москва», где останавливалась моя тетя. Moskova-hotellissa aina pysähtyi, majoitui minun se täti, äidin sisko, Liisa täti, aina. Huomasitko, kun jossain videossa, viimeisimmässä videossa, minä olin siellä pojan kanssa siellä? Eikö, minä näytin vielä ja sanoin, hotelli Moskova. Joo, ja sitten justiin kaikki nämä kierrettiin Euroopan, noin Kalvipalatsit, mikä se on, ja Ermitage. Sitten Pietarin kirkossa käytiin ja Tällaista. Ja pikkukaupan bisnestä sitten tehtiin. No niin. Ja se oli hyvä just siinä mielessä, että siellä ei tarvinnut paljonkaan omaa rahaa. Ja se oli vaan marmarihousuja tai hyvä toppatakki tai muuta, niin saatana sitten pärjäs hyvin. Joo, no eli sinulle jäi vain hyviä muistoja. У него только хорошие воспоминания о России. Kukaan olisi meitä niinku moittinut. Tak minäkin, vaikka äiti pelkäsi, että minua haukutaan ryssäksi, no, mutta minä en ole kuullut tätä sanaa koskaan. Ei koskaan. Ja aina kun mentiin, meitä nyt oli tästä Lahdestakin lähti monta helvetin linja-autoa. Oli aina kova kilpaa jo silloin pitkäperjantai-aamuna, kun piti lähteä. Se on mekin lähdettiin aina 6 aikaa, mieluummin vähän ennen. No aamulla ja sitten... Kato, sitten päästiin Vaalimaalta, niin. Kova jono. Niin kovaa kuin linja. Oliko jonoja siellä? No tietysti. Minä vuonna se oli, muistatko? No joskus 1967. Oho, minä olin lapsi, 67. 1968 sain ajokortin. Ну, конечно, я спросила, знакомился ли он с женщинами, с русскими.
Miksi sinä et tutustunut venäläisen naisen? Se on toinen asia. No, mitä? No totta kai, kun sinä olit niin nuori ja tutustuit vaimoon. Niin, Ei mitään. Niin, Et halunnut. Et tykännyt venäläisistä naisista tai mitään. 18 лет, когда ему было, он уже сына родил. se on sensuroitu. Ai oli Se sensuroitu. kohta on sensuroitu. Jaa, eli ei ollut hyväksytty nämä semmoiset Kyllä oli, rakkaudet ja mitä. Kyllä oli kuule paljon kivaa, monta hauskaa. Monta hauskaa. Говорит, что много всего другого интересного было. Mitä kiva? Ketä kiva? Naisia. Yleensä siis. Silloin se oli jo, kato, se oli jo niin suuri ajatus silloin just se, että kun Pietarissa, Leningradissa, niin siellä suhteellisen hyvin sai tutustua paikalliseen väestöön. Niin. Pietarissako? Niin, silloin. Ja sitten se oli, me oltiin kauhean mielissään, kato, kun siellä oli jo pikkupoikia odottamassa, kato, kun me tullaan. Ajaa, no niin, lapsen, no tietysti. Ja lapsia, nuoria. Ja sitten niistä lapsista tuli semmoisia bisnesmiehiä. No niin, Ehkä. sitten kato, purukumia annettiin ja kyniä, Niin. kuivamusta kyniä, ne oli Niin. jo purukumia ja sitten jopa laskimia, näitä taskulaskimia. Joo. No kaikenlaisia näitä leluja, mitä ei ollut Venäjällä ja Oli Pietarissa. Venäjälläkin kuivamusta kyniä, nehän maksoi messinkiä ja nehän täytti niitä. No, ne oli kalliita, Ja sama niin joo. kuin se, siellä oli jonkunlaisia taskulaskimiakin, mutta nekin oli halkeellisia. Täältä ostettiin perkele huoltoasemalla niitä taskulaskimia ja vietiin. Ja voi kuule, kyllä voisin kirjoittaa niistä kirjan muistelmat. Tai kirjoita. Varmaan. Kirjoita. Sinulla on pitkät kynnet, pitää leikata. Nyt sitä tavaraa on joka maassa. Oli hyvä keitto. Katopa. Jauhelihakeitto oli päivän keitto. Suppi. Suppia oli. Suppia. Даже этот стаканчик сделан из переработанной бумаги. Kun siellä on lapseen, haluaa kuvata lapseen. Поговорили о том, куда девается непроданная в магазинах одежда. Mihin menevät ne vaatteet sinun mielestä, jos ne eivät mene myyntiin? Vot esimerkiksi tämä huivi. Jos ei mene myyntiin, mihin ne uudet vanhat vaatteet menee? Mitä sinä ajattelet? Ne menee kiertoon, eli siis tehdään tämmöisiä huivia, villapaitoja, tämmöisiä huivia. Joo. Ei tämmöiset villapaidat ole mitään villaa. Ei ole villaa, Niin, ei villaa. Uusia vanhoista vaatteista. Eli vanhoista niistä vaatteista, mitä ei mene myyntiin, Niin. ne tekevät vanhoja uusia vaatteita. Tämän sinun takin pystyy sulattamaan. Joo. Ketju on muovia, tämä on polyesteriä, tämä on muovia, tämä on muovia. Sitten pistetään jonnekin, mihin ne pistävät tämän takin, ja sitten tulee uusia vaatteita. Все идет, старая одежда в переработку, и потом шьется новая одежда. Mistä sinä tiedät? No kun mä olen ollut rakennusalalla. Aha. Mihin vielä menevät nämä kaikki vanhat, no ei vanhat, mitä on kaupassa, mitä ei mennyt myyntiin? Niin, no ne menee justiin tällaisia, että niistä tehdään sitten jotain toista Toisia vaatteita. toisia vaatteita ja monen näkö. Laminaatista sinä vielä sanoit, että laminaatti. Laminaatin alle. Sen edistys. Eristysmattoa ja No sitten niin. rakentamisessa käytetään monessa eri paikassa. Niitä ja siis ei ne hukkaan mene. No ei Mutta- mene hukkaan, ei. joo. Kaatopaikalle ei mene. Ei mene, ei. Joo. Muuta Ja uusia vaatteita ne tekevät Joo. sitten vielä. Ihan jos on joku ongelma-aine, niin se menee kaatopaikalle. Joo. Mutta- Jos on hyvä materiaali ja pystyy sulattamaan sitä. Niin, mutta että nämä tavalliset takit, tavalliset villapat, tavalliset Niin. housut, kaikki, niin nämä menee
uudelleen No totta käyttöön. kai, koska joka vuosi tulee uusia vaatteita. Jos sinä ostit tämän takin, sitten sitä ikuisesti sinä vuosia käytät ja käytät ja käytät. Ja minä joka vuosi en vaihda näitä takkeja. Даже на ценниках написано, что сделано из переработанного материала. Вся вот эта одежда. Мы ж не часто куртки покупаем себе. Ihminen ei osta niin paljon vaatteita. Niin, no. Едем из Призмы с Ханну, ну и беседуем, конечно, обо всем на свете. И поговорили о переработанных материалах, и поговорили о пальмовом масле. Ну, здравомыслящий человек. Он понимает, что это все бизнес, что это вся одежда, которая там потом остается немодная уже. Ну, понятно, что она вся идет в переработку. Все это рассказал мне, как это все происходит, как это переработка. Ну, мне мои комментаторы пишут, все мы продаем из магазина Токмани, все мы продаем. Ну, продаете, а кому продаете? Пришел человек, у него заводик по переработке вот этих всех материалов. Ну вот он купил у вас за 10% вот этой всей одежды, ну и вы рады, вы записали. Продано. А куда продано? Вы же не спрашиваете, тем более директор не спрашивает, куда продано-то. И он вам может, даже если спрашивает, он вам может что угодно сказать. А у него заводик по переработке ткани или там какой-нибудь строительная фирма, и он, ну, все это под ламинат кладет, вот это все. То есть вот одежда продана, а куда она пошла, не же неизвестно. В этом доме старый завод Лухта, который мы все так любим. Ja mitä vielä? Niin siellä on satoja naisia töissä silloin. Siitä on osa tietysti purettu, siitä on vaan toi. Да, ну и новые построили, да. Ну, здесь много народу было, прям сотни женщин, ну и мужчин, я мiehiäkin. Olivat. Да, были на работе. И потом, Вот это короче, pääasia. а mitä nyt siellä on? Siinä on asuntoja nyt ja Жилой дом, говорит, там теперь. Надо... ja sitten se osa ton Citymarketin alta osa purettiin pois. Nyt se on siellä Renkomäessä ja kaukana. Ой, в общем, короче, побеседовали обо всем на свете. Все, у меня голова уже кругом. О пальмовом масле, об этих переработках. Ну, там же написано даже на одежде. Такая бирочка. Дорогой магазин, дорогенная куртка. Ну, и написано так вот, прям значок такой. Из переработанных материалов. Я полезла в интернет, конечно. Из чего это? Из чего? Что перерабатывают? Да там могут быть рыбьи кости, рыбья чешуя. Вот у меня даже есть видео, что я купила тунику. Пишу, туника из рыбьих хвостов. Ну, это я, конечно, так говорю, что туника из рыбьих хвостов. Ну, потому что переработанный материал. Меня опять везут домой. Купила я, наконец, картошки. Елки-палки, а то все, что угодно покупаю, только не картошку. Нужна картошка. Хану молодец, везет меня. За бесплатно, можно сказать. Да. Ну, короче говоря, просидели опять 3 часа в Призме. Он 2 евро заплатил. 2 евро. Он макситу. Ну, так вот, да. Вот. Ой, в общем, все нормально. Ну, вот так и проходят мои выходные дни. Вот так вот выходной день. Если один день, он так и прошел. Так и прошел, все. Сейчас приготовлю винегрет, потому что у меня 5 смен. Ой, так что в голове, короче, вихрь мыслей у меня, столько мыслей в голове. Я говорю, почитала ваши комментарии под последним видео. Вот, ну, наверное, нужно, ну, насчет, назвала я его «Денег нет». Ой, да, квартира сыну, денег нет. Так что я, конечно, в таких чувствах растрепанных. Ну, что если денег нет, откуда ж им взяться? Я ж не могу там помереть на работе или работать до смерти, как вот некоторые говорят, буду работать до смерти ради квартиры, там, детям. Самой тоже хочется пожить как-то. Без забот, без хлопот. Ну, скажите, конечно, неинтересно жить без хлопот, без забот, без цели. Ну, я согласна, да, неинтересно. Ой, все, вот едем какими-то окольными путями, все. Так что беленькие снега нас встречают, хотя они желтенькие, но все равно. Едем.